Hello guys, ke jotonan channel hain lam sogo sengtabok studio thanglai tongo ke ini kisisa studio thangmani kisa vlog khaisnai narok phunungai tongkha narok narok lai tong narok ang phunungai tini sekarang alis kita lengkap ketung lah na apa ketung Zarawo ini hanya studio tanglai tong stilah apa bapak tong di hanya saya rasa ketal kenan yang ke subscribe kadi yang ka nong sampok ka yang ka sini singer sini lokal singer no waksa ba sini apa kenapa no boni bomu ka singer no je kana ya ko boni gan dong YouTube search kayaknya ji ayo bo dati kok dati prasa kok boni gan no YouTube nungai nong search kayaknya ji atsu semua sekarang lagi nih enggak sini para nih rawar fira zangai nong nai ji ya kurang nai mau gitu keto baik mau kan baca lok kerja buang ke gar driver kayu gari itu ya oh yang ya gari kadang sin parang ke kaskok ta ke kaskok ni awal putangan ke yang gari makau yang ke bazar kamu ke bazar gari makau keseng tuh yang kita bukannya bela keseng tak studio di sana yang di Makwele entah lama tinggi tangannya itu ya kaza rido enggak orang tak kayak sih kau habis na ya kazak tuh fight dong orang nasing dong ya kazak tuh kisi sakit orang oh video pada orang next music recording lada studio boom baksa pak ya kazak nuyak na ya kazak besar nih ini nuyak kalau YouTube search kan jadi ya kazak nih kalau search kan jadi nuyak kalau ini nukjan ke ya kazak part 2 nih bang nasi tonggi ya kazak tuh fight dong song tegesa ketal jadi nuyak kalau nasi tonggi tadi baru tak mana recording khai dong tak naronai tonggi next studio recording level sentak studio thang tong mix music recording level studio oh thang lai tong ka sabo le among Airtel 5G Airtel 5G phai tunggu lai nai di ketal kaijak tai kisisa ke painika nai tong lai chan ro le gama kan ro phone tong le yang di ngog ro tong bai tai oke Airtel tai 5G tai salsani samung si aske spaine Airtel 5G mulai ro nu khana ble aji jen ka khana ring na rukta kasko parani Airtel 5G ne to kai tong yang tai kisah ke sok ka studio sok pani ka tai kisah ko
Hingga जों finally सफायखा mix music recording level studio. Hingga narok nogoi mankana recording pai kha hingga tabo editing solai tongo song recording ni. Hingga tabo narok nogoi tongkana ya kazak tu ni song recording pai kha tak editing solai tongo. Hingga tabo narok nasingoi tongdi ya kazak tu. Hingga te ya kazak tu ni log te sini video no. Tay sini blog ngo nai thok sakat tay subscribe khai di tay share khai di tapok gitu. Hingke narong ane video ni bising tay kisi sara samung khana rai nai. Tay de samung khana nai hingke paitak zara nai tong di. Mengenai borong les, saya mengenai. Ke sini video pai kha song recording khai be kha ta pai kha nok thanglai to gasa jara kolong thanglai sine drok sini video rok nai to rok nai to da kha tai subscribe khai de share khai sin video no tai ya ka tu pai to dai tine asan nai